Pozdravljeni mi budite. Ne, nemam koronu. Šalim se. Nemam uopće koronu. No, danas nije tema korona. Nije tema čak ni politika. Šalim se. Ovo je malo, ajmo reći, ozbiljnija tema i zato meni je bilo toliko dugo na YouTube-u, ja. Dok sam sve to, ajmo reći, prešao preko toga, nastavio dalje sa životom. Danas ću vam pričati o nečemu malo previše tragičnim dijelom. A sad ću vam pokazati šta. Samo da nađem. To je bilo prije nekih, pa ima 2 mjeseca već, tako da ono. Također možete me zapratiti na TikToku, gdje snimam i dalje, redovito snimam, objavljujem znači videe. Moj TikTok, ne znam da ga vidite, moj TikTok. Također možete me zapratiti na Instagramu, adrian.vakun, kao i na TikToku. Mada na TikToku imam 2 profila, ali ovaj gdje sam ja i Ivani Penova i 1500 i nešto followera. Ovo sve drugo su moji, ajmo reći ono, nekadašnji profili. Tako da ono. I da, TikTok. Facebook, možete me zapratiti na Facebook stranici. Sad, da ja nađem to, ja sam to podijelio prije onda, ali dotad sam ja i objavio nekoliko novih postova, tako da ono. Ok, kolegica mi šalje poruku. Ovog puta ću i pozdraviti moju najdražu kolekciju sa TikToka, Sandru. Pozdrav tebi, kolekcije. Ona nalazi mi se čak na bliskim prijateljima i dopisujem se s njom, tako da ono. O čemu je riječ? Riječ je o ubojici. Ubojica koji, ono, ajmo reći, malo je previše, ono, nije ubojica kao ubojica, ubio je čovjeka, ali ubio je moju mačku, što je najbitnije. Ja ne kužim koliko čovjek može biti ne glup, ne retardiran, ne mogu objasniti riječ. Zanemarite tamo otvoren mi ormar, talažio sam što ću obući sad za vrijeme snimanja. Ne mogu naći tu riječ, kak se zove, da ga opiše. Ali što je najgore, on je meni još i u vodu sa tatine stalane, on je meni tak da ono, znači, evo, 7. listopada je to bilo, da. Pakrački list je podijelio, možete pročitati članak o tome. Evo. Dalko Balunica, ovog puta i njega pozdravljam. Ima 47 godina, šta ću reći. Ubio ju je sa zalačnicom, kao što možete vidjeti. Također i Nulatali četali portal je podijelio, požeški portal. Samo. Da, znači evo. Ne znam koliko vidite, ali uglavnom. To je ta mačka bijela. Sad. Što je na njemu skrivila, ja ne znam. Nitko to ne zna. Svi se pitaju kako je on mogao to napraviti. Zato što on je čovjek koji je bio u vatu, ima PSP, jer kak se već zove, TST, taj Joe. Ali, nije što su u tome. Što su u tome što je mogu pogoditi, jer mene je očuha. Zašto ideš to vaditi? Ja ne kužim. Ne mogu jednostavno naći tu riječ u koju bih mogao opisati tu osobu. Ja sam do njega smatrao vođakom, jer on mog tate
neki daljnji vođak, nečak, šta, platit ću, pitaj Boga šta. Ali ne kužim zašto ideš to vadit. Ako imaš problema s nekim drugim, naprimjer, ja živim u ovoj kući sa mamom i očuhom, ali mi smo ovdje postanali. Ako imaš problema sa gazdalcom kuće, šta se ne obraćaš s njom, a ne nama, ne oprostite što damam kamerom, ali moram kad snimam preko laptopa, nisam kod bake pa... Evo, kolegica mi se upravo pretplatila na YouTube kanal, Sandra Julačić, pozdrav njoj opet, kažem. Tako da znači jedna vijeć, ne znam što da opišem, jednostavno nemam te riječi s kojom bih mogao objasniti tog čovjeka sam. Ja njega sad više ni ne vidim čak ni u dvorištu, nekad sam ga vidio u dvorištu, vadio je nešto. Ali otkako se to dogodilo, ja njega nisam vidio. Sad, što svi kažu, zašto smo ga prijavili? Halo. Kao prvo, nije dobio samo kaznu zbog mučenja i ubijanja jedne životinje. Dobio je i kaznu zbog nelegalnog posjedovanja oružja. Znači nije imao čak ni dozvolu. Ajde da si imao dozvolu, ne bih rekao. Ali nemaš ni dozvolu. Onda, ondje nastaje problem. Sad ja dođem kod tebe, ubijem te. Pa nisam budala, znam da će imat problema. Cijeli život. A boli me briga. Sam je tražio, to će dobiti. Zanemarite što imam masku. To ja ovak samo znate, za reklamu. Baš da ju nosim jedino po trgovinama i po školi. Imam, inače ih baš ne koristim, ne pretjeram. Uglavnom, to se dogodilo u ponedjeljak, kad smo ja i očuh tačkali drva i mama isto, tak da danas mi taj mi dan ostao u pamćenju ko da je bilo jučer, a ne prije 2 mjeseca i nešto sitno dana. Tak da neko da može biti toliko, kak da objasnim, ne mogu objasniti tu vijeć, tak da kamoli, ne znam kako da ga objasnim, moram nešto korekciju se pita pa. Tak da jednostavno, pričekajte, idem si po čaj pa ću doći. Evo me natrag. Tak da samo da se okrenem. Super, donio sam si čaj. Ovog puta nije čaj od mente, nego neki zimski, kakav je rekla mama da je skuhala, ni ne znam. Uglavnom crveni. Nije od šipka, jer ja od šipka ne volim čaj pit. Ja volim čajeve pit najbolje od mente, tako da Kad nekoga dođem u društvo, onda kad je zima, imajte 15 kg, jer ja u jednoj zimi potrošim oko 15-20 kutija čajeva od menta, tako da jer kad je zima, ne mora biti baš zima kao godišnje doba, na primjer u jesenak pada kišak, nema ništa drugo, čaja, mlijeka, ja delim po čajevi. Tako da jedino što ne pijem je, znate, šipak, ali uglavnom mene jako žao moda, ja mi je čak i malo populacija popularno spala na svim društvenim mrežama, jer ja koliko mogu ja pokušavam objavljivati, ali na YouTube-u nisam mogao evo danas sam odlučio snimati ovaj vlog, to jest nije vlog, ali ovaj video, tak da ne bude bilo na kraju, ovako ne, zašto ti nije bilo to određeno vrijeme, sada znate. Uglavnom, neću ga imenovat, ali vjerujem da će njegov sin pogledat ovaj video, jer mislim da je isto pretplaćen na moj kanal, tak da Ali ako vi želite da ja nastavim dalje snimati za YouTube, obavezno bacite like,
share. I naravno, zapratite me na društvenim mrežama. A novu objavu sam objavio na Instagramu prije 2-3 dana, tak negdje. A prije toga je bilo prije 3 mjeseca, tako da ono, znači ja jednostavno više nemam volje snimati ni ništa, ali opet imam, osjećam u srcu, sad vi ne vidite, ja sjedim na stolcu, ali kad se ostanem, osjećam u srcu da imam ljude za koje sam tu, za koje ja pričam, za koje ja snimam i sve te vadim, tako da ono, sutra ću možda izbaciti božićni video, znači napravit ću po kući jedan kućanski vlog, ili kak bi rekli mi Slavonci, po kući da snimam od jedne prostorije do druge. Jedino neću vam pokazati WC, zato što nismo jedino WC. Ovo sve drugo, moja soba je već ima lampice, mamina soba i očuhova, onda bolava, kuhinja, gore tavan, već je sve ono tip top. Danas su srednje škole tu u Hrvatskoj počele sa online nastavom, tako da ono, idem popodne u školu, za kuhala idem. Tako da ono, da idem do podne, onda bi bilo problem, ne bih mogao snimiti. Ali popodne mogu, ali nema ni mame ni očuha, ko ni sad je koliko, 5 sati do popodne njih nema, znači jednostavno, da vidim, korekcija mi još ništa ne odgovara, ne znam šta se ljuti na mene, šalim se. Uglavnom, želim vam reći, izbacit ću, pokušat ću sad biti redovit sa videima, sljedeći video će biti možda sutra, ako ne sutra onda u srijedu, ali sutra ću ga naravno snimati, jel? Ne znam, kad ću imati opet takvu mir i tišinu u kući, da bih ja mogao snimat ko sad. Jel da nije bilo korekcije moje koja me motivirala, s kojom sam se ja sam malo pričao, ne bih ja ni snimao ovaj video, nego došao sam na čin. Ajde ja vama kažem zašto mene nije bilo. Jer do sad sam to negdje došao duboko u sebi. Ali više ne mogu, što svi kao šuti o tome. Ne mogu. Ja dok istinu ne istjeram na kraj, opet drmam tu o nogom, ali dobro. Ja ne mogu šutit. To je kod mene problem. Ja nemam dlake na jeziku. Ne samo za ovo, nego za sve. Politika, ne znam, škola, za sve. Za sve što mene muči u životu. Ja nemam dlake na jeziku. Ne. Sad ću reći, kako tako? Lijepo. Tako da, upravo sam je u Parizu, kao što znate, šalim se, u sobi svoje. Sutra ću vam da snimim taj video, a onda u petak ću vam snimiti jedan drugi video zbog toga što nisam išao 12 dana u školu zbog covida, tako da ono, i ovoga. Kako mi je bilo 12 dana u kući sa maskom, sve od jutra čim sam se probudio dok nisam išao jesti ili pit sok, mada to ćete čuti u sljedećem videu koji će biti najvjerojatnije u petak. Najvjerojatnije da u petak, jer u petak imam najviše vremena, tako da ono, jedino ako ne budem išao kod bake. A dobro, bić, onda ću kod bake snimati, pa ću lijepo kod bake to snimi, pa ću vam objaviti. Ali očekujte, sad se bliži kao što znate i kraj godine. Sad opet idem, ovako od jednog videa napravi 50 drugih. Što se u tome što ja to volim, ja u jednom videu želim sve reći moje planove i sve te neke stvari što treba i što ne treba.
Sad da idem, neću, dobro, stignem, koliko je, ok, 5:15, ok, stignem još. Što je u tome što ja u jednom videu mogu ići iz jedne teme u drugu i onda opet uskočim u onu prvu i onda opet ono što kaže nastavnik Brkić, pardon, nemojte to vaditi kad pišete pjesme ili sastavke, ali nije meni gušt, ja idem iz jedne u drugu, u treću, u četvrtu i onda opet u prvu, to je kod mene problem. Sad sam malo smanjio da pokupim ovdje ključeve što su mi ispali, tak da ono, samo da se još malo povisim, ok, super, do kraja. Uglavnom, želim vam reći da ako vam se svidjela ova, ajmo reći, minijaturna epizoda neke tajanstvene iskušenja od mene, obavezno lupite like i subscribe. Tako da ono, znači, budem sutra snimao taj, ajmo reći, mini vlog. Znači, pokušat ću do kraja godine izbaciti još najmanje 5-10 videa. Jedan će biti, znači, bit će više božićnih, ali ovo je sad tu neka, ajmo reći, moja intima. U onome što ja nikome ne govorim skoro. Samo moji prijatelji i danji znaju. Jer samo oni koga ja prihvatim na Facebooku, oni meni video objave. Jer ja sam to sve podijelio i na Facebooku i na svim tim mogućim društvenim mrežama. Jedino što nemam je Twitter, ako se ne varam, drugo, nemam ni Pinterest, tako da ono, imam TikTok, imam Snapchat, imam sve, tako da ono, ako vas zanima kak se zove na Snapchatu, obavezno lupite like i subscribe, da do kraja godine dođemo najmanje do 60 pretplatnika, jel sad imamo, ako se ne varam, 55, ajmo vidjeti. Adrian Vakon, 58 pretplatnika imam, tako da ono. Ok, mogu uređivati kanal, ajmo vidjeti šta kažu. Aha. Ok, super, ovo je dobro, što ja sad mogu ići ovako, samo trenutak, da ja nešto vidim, samo trenutak. Samo trenutak, ok, da ja ovo, ok, aha, ok, uređivanje kanala, ok, to smo mi sad sledili. Ok, znači mi smo sad, ajmo već, sledili naš, ok, ajoj Miki, ok, dobro je, ne moram, dobro je, već sam mislio da ću morat, ok, gdje sam stao? Što mi Slavanci kažemo gdje smo stali, a ne gdje smo stali. Ja volim malo miješati književni i svakakav jezik. Uglavnom, za pjesmu koju sam rekao da ću snimati, ne znam kad će izaći, tekst imam, mislim da imam čak i tu. Bilješke, da vidimo u bilješkama. Da, imam ju ovdje, ali je, da, znači, imam pjesmu, ali što se u pjesmi što je ona na engleskom, nije na hrvatskom, ja
Ovu sam pjesmu čak i prevela na engleski jezik. Sad, da bude efikasniji i brže, ja sam aktivirao onu, ajmo reći, opciju Simpa XL, tako da 94 kune košta, majko moja mila. Bude video i o tome kako su cijene povisile se. A sada, uživali. Također, ne sutrašnjem, nego prekosutra ću vam pokazati moju jaknu, zimsku jaknu. I napravit ću zimsku idelu, znači da vam pokažem moju zimsku kolekciju kakvu ja imam, što je rekla jedna kolekcija moja iz Vazale, da kaže izgledaš ko neka bogata tetkica, tak i ja ću sad. Izgledat ću ko neka tetkica, tak da ništa. Ako vam se svidio ako vam se svidio video, obavezno ga lajkate. Vidimo se sutra. Ćao.